na lui foi nei fai na o le alofa mai ana le lei o le tua e whata alofa tuai i le teitai o Saninga e a whapea i a rupe whaalele se tatou ai ia o tamama tina matutua se i ho o lawa i alo ma whanawiti o te whataalofa te fo i lofo suafa tatou ai ma lore folala i ia le atua i loo o tōsua i fua ia o le netai ia ua tatou o mai e patipatia le ana lele ma le alofa o le atu i se tatou ai ua whaere o tausanga taluna whaamaso tatou rotu whaakitai o tatou rotu whaamalatu e patipatia e pēra na lei o le atua e tono se tatou ai ia o se tau mawhainga mai vai a nofo swafa o male komiti ma e tino matutua ina ia whaamao popo suli ma tama whana a muri awa tu utu roma ia o le sio mai tu e tau mawhainga ia tatou whaasani whaawau e pia tatou fisota e a wai whaawau me nei o aina. O le tangata malona aina, o le tangata ko malona whaasinamanga. Leana, le a o le toi tā i tua le titi, e whatisea, i pa ia o se tatou aina tulo. A wao le aso, ua mahieku, e whaafetaia le alofa le atu, i lo nā lofa tamanini, o mwhai tatou au lia le ni laso. Lea, o te whaaferoa i atu ai, o wofo alofa atu, susu mai, tala mai a ara, fio mai, o le a tatou amatani. For the benefits of our dear children who don't understand the Samoan language, it is with great honor and privilege to witness the presence of Muriawa Tu'utuiloa descendants gathered here today to give thanks to God, to express our gratitude for those who passed on, and lift the legacy of service through dedication, compassion, commitment, and with love to our extended family. To you, me, and to all of us, let us deepen our connection as family. And let us be mindful of the blessings around us and the love that bind us together. Today, it is our 4th anniversary Thanksgiving service. From the committee and we would like to extend our sincere gratitude to all our family members who are here today. Welcome, Harimai, Hafilmai. Anointing. Le a tu watu wai i te tai o te te whananotu. Ia e susuma, wā, e tāke mai o tātou whaakitai i atu i a uri. Ia solo, susuma. Toi mai sa pati ki ai e tua ni tai au. O le ale toi pasi ia ni te leo ni tai au. O le wa mua i sa ua le pena tusi, ia tusa i mai tātou ko kalami. Ai aore a o sa ua, tusa i mai wala winoa i le nei tai au. O te tatonu nei tai au, o se tai au e le paimopie ia te oi maa. E le ngata e ato e soro mulilo makopau i tu a, sa whapenao na saina mai, le ngasua le tai au. Ai tātou te makopau po i le nei weekend, i le alofa ma le ana nei o le atua mo oi maa. O na upa pea le tai au, pai mai ni salamu o tamita. Lo ngai e whamanu atu ia i o. O mea mohoia i tutonu i atea. Ia whamanu atu i lona suapu pa ia. Lo ngai
ia e whamanu atu ia i o. Au hoi te ingalo se me tasi o ana me alo. O le whamana alo ina ua me o le anga malawa. O le whamalo no ina o mai ato o. O le whaola ina mai no wola ai le tūku mau. O le whapale ina oe i le alopa ngā le alopa muti muti vale. O le tāta maliki o Yesu Kiristo. Nei tai au, o taina i tātou se talo, i o le tātou langi ina le o le biingo le tua pātai nei tai au. Le atuae o mātou tamai o le langi. Yesu Kiristo o mātou maliki ma le mātou whawa. Anganga pa ia o mātou soso ansi. Wa bibi pa ia o mātou lotu ni nei tai au o mātou lotu. Wai ui lava i na mātou whai o leina le malikolo walo Yesu Kiristo. Ai le mwhai o na mātou whangaruina lo lopa ma lo wanga le. O mwhai o na etaita i na mai so mātou aina i kusai ma lo mātou whangamoe. E o lopi na ngalo o mātou tamā. Ia kusia e mātou le alopa ma le pe arapani na ia atoa. Talo le ani ia i na wahanga pa ia. Ma kuta mai mātou le amatai no le mātou mātanga ma le vi inga whātai le taia. Lea umara mātou whai. Ia vi ia i oe le atua pau i mea ume le amatai. Se ia o i lona lava whai. O no Yesu o mātou talo tua. Amen. Amen. Ia le tai au. Ia o le atatou langi mai. Ia le vi inga o le tua. O papena o saunia ni tai au pātai le tua.
O te pia o mai asina mau mai le pio ngapa ia le atua. E toi wha manatu. Na tai tai ai o tātou maptanga i nei tai au. Tu sa ai ma le angan nei ma le roko le atua. Tu se la apostolo Paulo. Paua mai lea le lua Timoteo alona mtau kumumua. O le amata lo tātou pai tau mai le pai kumumua. Te ia pangata i pai upai. Papea lo pai tau i. Paulo le apostolo Yesu Keriso i le pinangalo le tu. Ina ia polopola ina le ola o lo ia Keriso Yesu. Ola utusi le nei a Timoteo lo watari pele. Ia te ia le alopa tunoa, ma le alopa ma le manuia mai le atua ni tanga. Atua ma Keriso Yesu lo tātou wali. O te pātai atu i le tua, o lea o te au auna i ai, ma le loto puati e ipo o mama. Pei o na maua mai o tukunga. Ina ua o mana tua oe lea o roa i au patonga i le pō maleau. O loa whanau nāu pei roa i ma oe, a waa o manatu. I oloi mata, ina ia tuku wai iau i le olu. O mana tua le pato tua pa maoni wa ia te oe. Sangwa i ai a loi le tina o lo tina. Atoa ma e unite lo tina. O lau taopi o lo ia te oe po. O le mea lea o te pāmanatua tuai ia te oe. Ia toi pāmumu le mea lopa mai le atua. O loo ia te oe. Lea i pā e atu o lima. A wāgo lepo ina mai e le atua ia te tātou le anganga e matauai. A o le anganga e pā malosi ai. Mā lopa ai. Ma mā pau tonu ai. O le nei. Awata te mai le mori mau. I lo tātou wali. O ona o aolo o no tia ona o ia. A ia ti ngā ka tasi tātou ona o le tala le lei. E tusa ma le mana o le atua. O le na pa aola mai ai tātou. Ma wala au mai. I le wala au pa ia e tusa. Nā o tau manuenga. Ai tusa malona lava pina ngalo. Malona alopa tu noa ua ina mai ai ai tātou. Ia Keriso Yesu tabu mai le baba. O nisi nā upo le apostolo loi toi pamanatu mai ai i tātou ainga le nei tai au. I le alopa ma le anga le nei o le atua. E le ngata ua mauti noa masira pia le apostolo Paulo. O lo iai le tangata po le au auna. O lo iai le mea lopa le atua. Lolo ina e le tatau o le paangalo ina e rana tatau. O te tangitau po i le tai au le nei, e tātou aina. E le mapai o na paangalo ina i a te tātou. Le paatonga i le ao ma le po. E le ngata i o tātou matua o pai langi le poranga. Ai ale tai au le. O tātou ai manu. Ona o lātou loko ta talo. O lātou whākonga i le ao mai po. Ina ia iai se manu ia to tono le tātou ai. Ai ale tai au le.
Yo I lava ina pea le kerisiano le loto tinga. Le loto whanonoa. Ona ua talitonu a Yesu Keriso na fua ina mai e le atua le tama. I le ngata na au ina mai o ia e tau iola ia te tatou. A ia tu ina mai le alofa tu loa. E la bea ina mai ai lo soifua malo malo. Mai le leanga mai le paina tā le langa. E tātou aina ni nei tai au. Pai mai le apostolo Paulo e lona talipa le anganga o Timoteo o owi loa oe. O owi loa unga luenga le nei. O owi loa lau prema. O owi loa lau tina. O tangata o pai ilangi mo leto e maaya o lato tino. A o loo mana tua pea o lato ngā luenga le nei. E nei tai au, o tātou poto mai, e le ngata I whamanu ianga, e le ngata I le noko tatalo, e le ngata I le whatonga o tātou matua. E au atu bua le mea ni whapai le anisi o tātou aina. Au tātou ai le nui tukono le nei atu. O le manatu au tu le tai au le nei. Ia manatua le aino le whātua. Manatua le atua e tai uma. Ma awane I ngalo ia te tātou. E ngalo ia te oe le atua. A e le mapai o na ngalo oe maapu I le atua. E ngalo koe le tinana pāsusura na tama. A e pitu luaskuru man pai tula. E lewa pai na whaangaloina oe e tu aisea. E a leo o tātou poto mai le tai au. O le au maale nā o le whātonga o tātou ngā tua matua a. Ua whai ilangi o kolong. Oi tātou pai. Ua tino mai. Ua tātou ai manui o lātou ngā wenga. Awo o tātou leto e wa ai o lātou te. Al whamanato le apostolo le tai au nei. Timoteo la watari I wha le nganga. E le ngalo oe la tatalo. E le ngalo oe la whatonga I le au manu. Aisea, o lo e iai le mea lopa. A le tua ia Timoteo. O le whae atu o na lima. I lunga o e mga. Ina ia iai le whaamaro lono. E tātou ainga I le tai au le nei. Ia awane e whaamaro ina le sio uso a tarata. E ui lava ina ese o tātou tupunga mai. Ai tasi lava. I whaau unga o tātou mata. Lono winga le ese tasi le tai au le nei. Wa tasi tātou iunga o le tua. E ala le maliua Yesu Keristo na tau le satau. E le sau Yesu Keristo whapea, ua na ole ainga lea. Ua na ole ainga lea. E ai. Ua tuina mai, maauina mai e le atua e pei o le. Ioane e tolu o lona mata, koe upe skulu ma leo. A wāu whapea lava o nā lupa mai o le atua e le larulanga. O ia wina mai ailo nā tani pele to tasi. Ina ia le pano se tasi whātua ia ati. E tātou ainga ni tai au. O le lamona le atua na ia lopa mai ai atu e mā. O whape nao na awina mai ai na alo Yesu Keriso. E sui tu langa ia atu e mā. I lota loto whaamawalunga. I lota loto maa. I lota leo si ta I pina ngalo le atua. Ai awane ngalo ia te tātou lo ainga. O lo iai ia manoro na lua. Lono winga a tāwha ni tonu le numera tasi. Ua sau Yesu Keriso e au ea masautanga. E pape nao na mawai le isi a tā manoa. E le ngata le tātou mātanga e te le isi tangata. Au e te anu tauru sui. A ngā luenga le tua au ina mai ai Yesu Keriso. E sau e sui tu langa. E a bea ia, mo tātou
sea, o le loto Yesu o oena. Pai mai au le atu vale o tō loto. Ai au tō whātua i le atua. Iau tō whātua mai po i atia. Ana o ilo e lese me no loko ai au tō lima o tau lota ma. Se manu o te ane sa iri mata pena se me no loko ai o tō. Lo ai ma pene ni tai au. Olo i ai ni tai au. Ia pusie tātou i pia kwani ma le lopa muti bani. O le nau ta inga le apostol. E le ngata ina ia whaau le mea lopa, o le pāre atu o lima i e mama. Ta maa o tātou laina. Wa umona amatu e le atu o le manuia i au au. A mai tina o le haina. Ta talo iai. Pae i ai o lima e tusa ai ma le mea lopa. A me iai ma le mana le wha malolonga ma le wha unga o le agau pa ia. Ia whapena o na whaau o wina le maputanga i mua neku hai ea. Ka inga le atua o le tātou ai o le tai. E le tau mate e maligo Yesu Keriso ma lona tuentu mate. Lona uiwa le aso le manu maro. O li ua le whanonoi le pipia. Ai sea. O lau o tuentu manu maro Yesu Keriso. Whapena ko i tāu. Te le taimi ka te pakua ai o rangona ma o manatu. Ai ai le taimi ka tau te tū laki ia. Ka le pinga o le tai au ni o maliu Yesu Keriso. Ka tanu ai o ranga tuai ka mai. O lego ia Keriso o le tamata pombia. Lolo winga awane e nekati awane e mako pau. O le au ngāru. O le au ngāru mai o le negative side to the positive side. E work ai se mea o pina ngalo ai le tua. A ia manu ia ai le tātou ai. Ta maa tina uso matu pāpine si o lawe o tātou whana. O le pāmalatu nā o le tai au. O lo iai le mea ropa, o lo iai le tālengi ia tua. Ai mana o le tua ia, ia ngalue ina. Pākoko iai ma le mana ma pākunga ma ia tēna. O le ala le nā. Na pio mai ai Yesu Keriso le taimi na whanauai. Tēne o kale pate mo pia matau tā. Pale e kola i aulom a ria. Ai mai le atua le anganga. Ai o walu o naua o awina. Whanau i pale o mai. O se noko anga pataua. Ai ai le taimi e te manatu o rangona. O oe pataua. E le pataua e tā ua natu. I ai le taimi pa e aina e tā ua. Au wina mai le atua whanau le ala mua lalo. Ai awane ngalo lo i aina le ala mua le atua. Na au wina mai oia, sa iwi paola i lena leilo. Ia pamanuia le atua le leitai au lo tātou mātana. Pātasi mai le atua, pamanuia ia te uto uma, lana pamalo lo. Ai le ngata i lea lingi atu pamanianga le atua. So se vae pa ngaina ai lo se kua, o mato ne lo. Tau e kalesia, au ngai ngai tātou. Tā tātou langi mai, bi inga o le atua, se lau pasu e pā. Oh
Wa mātou wa mātou le inga mai pātai lau pio. Mai lava le alikia le amatai no lo mātou mātanga. Pātai lau taitaina mai o lo lātou soifua masi o mātou ne iola. O lopi na ngalo lea le alikia ia mātou koto pātastas. Wa mātou te lei loa le alikia le taike te apio mai ai o mātou te mā. Mātou ka pēnao pāsoala upu le nei tai au. Ia mea o se ele le alikia o mātou lotu. E pa uu aina o pionga po le patu le nei tai. Tuina atu le garu e na mana o loa nganga pa ia. Pamanuia le alikia si o mātou aina. Mai dawa i se au pito matua se o i se au pito titi. Ia i pa malo longa o lau pio lo mātou te mā. Talo le alikia e pai uina lo mātou po kalame mo kukuanga unga si o mātou aina. Pātasi mātou ma le anganga pa ia o lau pio. Pai uina i lea hunga mātou te paia e tu mau pe alo mātou patawa. Ai pa ko i lawa e di inga e lau pio. Lo mātou talo lea e ala atu ia Yesu Keriso lo mātou ali ima lo mātou pāo. Ua ole ma bala awa tukai ne. Amen. Mele tu mai e o awa e mai sau pōpula kuanga. Ia o mai a matito le miu le tua oi. O mai a foi o na moli la palapa o alo i le tapau si le lana. Ia le lana vi i mai pe o tatou whaaro. Ia a o Apelão sau ele te ele o sau mimo. Ia falei ele não faz taila suma fai outro. E te pena fa fine tu ama lo ne yaso. Agora fa mo se tatu ai. Então ele ana leia tu. Tu mau pena fa o mai tu. Ia amaro para o men. Sau se taili. Tu olha o jogo do corpo. Ai, o centro. E a fama solta do canal. E sai se taimi ona tu atulea o leva no e te te fu. O de tu fai aquilo. Ta. A wasa sana sa mama le asuni. Ai o te tanto, le a whanga solota so po kalame o no le sa tu wai una a tata so whanga ia ai e fwiri se o ene na tu fufua. Waso mai whapene, waso e le au nopo. E se a se a la, ka se ta koro ko sanako, ia ka kukua ia la i le se a sana ko whirua. Ia ai o omanatu. O iai e iai tanata e iai ia le tinaka tua. Ia lea o pena tata le tala mo whane. Se tanata matua lawa o te tono whane nei. O le tato wai. O lea wasaku iei na ko maike. Se tato whano mo ofu. O lea whaisa nei a whanga osi mo tato wai na le nei taini. O lea kama whawa sa ia koe se kau ka pena me musika wai na lea. Pena lea la o manatu. Ia na sina 2 minute. Pe 2 foi mai afu. Le atu watu ai, i se tangata matua o le tātou mawhutanga, e susu mai numai nei, ia e whai atu sana tala, e winga le tātou wāinga, ia o le afo i sana, le afo i se fuafuanga o ia te ia mana o whaaleo mai, ia ai po o le afo i mawhua ama wale, te ko whape nei, wa le kanata ko whape nei, aro ki wale nei, e kai kai anai le sire mo nesi. Pero le ava no ata wale le o wai na wa ta e no tana wa ave foi na fa la to le o le taito ta e se mai va o tato no fa e de pula fa e a le le ava no fa a le o ya batu le o tu minat ia e su mai se tana tu o tato ma fa ia e fa sa no ma fa toa whanalo si au le generation lea o awa pele na whai atu. O le tangata, na rona ai, o le tangata foi maro na whaasi mama. Ia, o le flora lea wa open atu.
mo se 2 minuti.
ai o me malurua ia o le la matua o fato ia o fato mo mesa ia o na lua ia o alo o fotu fiso ia o na tolo ia la laua niva lena sa noa atu le taimu mo vai li waina ia o na fa ia ber ia pelu o maliu ia failangi folanga ia o fa ia tuloma fuimono fasipa ia malfatua ia tale tupu ia me se fo io le failangi fo le folanga le tina ia lofa ia le ia niva ia ona sungafa le fatua ia tale tupu ia le ia le tale tupu ma sena fanau ia ona lima ia fivai so saya ia ona so ia o ia matina ia o failangi foi folanga ala titi ia ona mai ai ole fanau alo rumo me ai ole a sauni le matu fa mo le so ia mandia la sila mala fa foa fa tai le tai o sauninga fa tai e o la sa fa wa wale tua martara le ia mo ni nganga Mausalino ta toma moe o ale tua sai di malo ya so diviso de liutino trata ya waso ta to fa ta ya o ta to man malo na ya fa ta to fa to tua o ta to ya o ya la o ta to li o ta to fa o Mausali ya fa sama mau popo ya ina mau wa fa ia ole a matou sauni mo bua le matou pesilotu ia ona so i lea ona matou faaigalia ona toe faaiʻu lea iglesia matou pesilotu manuia le liaso manuia lau sisila ma lau faafoga
o le tau whainga le nā le whanau peru. Ia, le pese le nei ia, sa tau wā ai le whanau peru i le whaalinga na whai roi Wellington, 5 sefuru o foi pese, 5 sefuru tūlama. O le whaololo mau o le whanau peru, ia, tu mau o tātou whea alwhani, pe o na whetalai o le tātou li whaola, ia, wā le tātou whai ngā malanga i le whaingofie, tumu i lui tau, na whawhi tau, ia, ai au tangata lama e tu mau i le tua, ia, e whaola ina i o le whaamau, ia, o se mātou tua. Alo nā, atu mātou pesa mumuni, ia, ona, o e doi pō manuia le tātou aso, whaatai, Oh
vai se fia le pati ya lewa ai a foi le si vai no le ka ko kalami nge yas malo fa kai lava ka pela ini alum fa lau be ya ale ye kai be ya le ko ma ba ya lewa 40 mai ni mo fa ole au fai au si vale sa ba wale mang malo ide ka wanga le ke wila ide lua fe lua subong ole winga la le kala ole la a faulu ide ka wanga le ke wila ide lua fe longo ya au e diska ko pese sa wo to le ya ai alo baile ko sila ya sei sa aku foi ya kambai ki mai ma aku lua ya ma kolkolo foi ini sale lua alo fa na wo kwaelo ya ma kailoa au ma tafia fila luteo le sola Mako siva, ya, lua mako siva mako kapena ya, ayam mat, dia asa saat, siva ubaya mau ubah.
Nakali. Awal sobalin nakako. Boriatu fafta tele salani. Nakali. Yang mana yang neo. Pertama kali namai. Aku makan mon meo aina. Boleh aku aku. Aku banyak punya tahu itu kok. Pertanyaan kok telepon tahu aku kafe punya banget. Oleh matu safir siang. Oleh amur matu pese fatang. Ai muli matu pese. Yang ona fa umai na matu fa boy boleh na fa wan fa kai. Ya sawi itu betu. Tu fanle. Awe tenoi. Ay, vaya acá. De allá, de allá,
Ele está auxiliando ao seu problema e qualquer aí. Já sabe? La ia melevina, te vas a see olima. Alanga leo tele, Alleluia, Alleluia, amen. Tula imani. Now,
matu mai am ava fa lo atu ole fa nau atu lo matu male lo matu o la tanga ole to ina nei o tu lo matu no scafa le alo fo lo mama ya le ia to ina o to li e ilan fa na sai ole lo matu o fa motu o tororira na usu le na fine o fai mea teine manunu e i mātou nunu vai ala e le whanau le ato i teine le la fine o fai mea a o le tinaia whamotu ia le lau sumafa i ia alo le tiu i Sarepanga i e la tole e peo so mātou tamare a mi lava le sa te ia mātou maftama o le tene suafa ia ela le sa whangafa ia nanai ia ia i la tau ia peo to ina leo to iloma lea te upu lea tene whamaainga i le toto o le tātou ainga mas foi niso i la tau ia kua tau rātu ngafa iso o una le tua o teni Obama ia mas foi isu au awhawhani lea matimu ale tatu aina o nanai tuarani i lomu ia ima i la tau e pei o le mai tai lea le li lea o whanga lea na usu i Salani lomu tua na aso whai ia niso na alo o mau ia male esi foi to ino le ai nei whanau tū tama no a loifi ia le funa usu mafa e Salani ia o ie fui o na alo o mau ia male tumata i o itangia ia le na usu ia taitu uma tila le alo o tupaia ia e la tau le pena tatu iai totasi ia whanau o Mariu ia le tamo Mussolini talo te le rokorana tu o le tamo ia le whananga atu mtu to tele la wani so le aina o le whaina a wai mai le ia so ini so la tau ese fata ulama ia o le ala le whaita to mafuto le ia so to se tala lea mele nga whaawalo tai lava le suma se tai mo le upu tō mtau inata to ai tai